Salibonani. Kuyintokozo ukuba sibonane njalo. Siqhubeka sisizwa ilizwi likaJehova ngalo umhlangano wamadokodo. Siyambonga umlimu ngokusipha uthumo lapho esizinikela khona ngamunye ngamunye ukuba mina ngizakuhamba. Kodwa lokhu angikwenzi ngamandla, ngikwenza ngamandla engiwaphiwa nguJehova. Sizafunda kuncwadi kaSambulo. Nxa usiya kuSambulo isahluko ngesika 14 usukela kuvesi ngelika 6 usiyafika kuvesi ngelika 12. Uhlangana loJehova ekhuluma ngenceku yakhe, ekhuluma lenceku yakhe uJohane. Ithona nxa ekhuluma akubonayo ivesi ngelika 6. Ngase ngibona enye ingilosi iphapha phakathi laphakathi kwezulu ilevangeli laphakade ulishumayela kwabakhileyo emhlabeni lakuso sonke isizwe lomhlobo lolimi labantu. Esithi ngelizwi elikhulu emesabeni uNkulunkulu bese limupha udumo ngoba isikhathi sesigwebo sakhe sesifikile. Njalo limkhonze owenza izulu lomhlaba lolwandle lemithombo yamanzi. Nxa eqhubeka esehla uyakhuluma ngokuwa kweBhabhiloni. Kodwa indaba ebasemqoka nxa kukhulunywa zonke lezi zindaba yindaba yokukhonza. Ukuba uJehova mkhonzeni. Kungani kumele limkhonze? Mkhonzeni ngoba nguye owadala izulu lomhlaba, wadala konke lemithombo yamanzi, nguye umdali. Kungani kumele limdale limkhonze? Kumele limkhonze ngoba siphakathi kwempikiswano enkulu. Kuyaliswana kulesinye isitha esifuna ukukhonzwa. Ngakho kumqoka ukuba abantu baqonqoselwe ukukhonza uJehova. Thanda ke sixoxe namhlanje ngendaba
yokukhonza. Ukukhonza kutshoni nxa usiya eBhayibhelini. Thanda ukubana ingqondo yokukhonza ingene izike engqondweni zethu. Ibala elithi ukukhonza nxa usuka lalo endimini ulimi lwesiGriki lithi lona uproskuneo lingasihluphi ngokuthi kuyini oba lokhu lingasihluphi ngakho, kodwa emfuna sizihluphe ngakho yikuba kutshoni kundimi zakhona. Leli bala litsho ukuziphatha kumbe indlela inja esebenza ngayo lalo oyifuyileyo. Ukukhonza kungqondo yamaGriki indlela inja eziphatha ngayo kumniniyo. Ngakho ukukhonza yikwenza njengenja kulowo okufuyileyo. Yikho abathola khona ingqondo yokukhonza. Yikho ke nxa ufunda ngembali yamaGriki ufunda ngokuthiwa ngama-cynics. Ibala lesilungu namhlanje elithi cynic lisukela kula ama-cynic, ngabantu abeqakathekisa le ingqondo yokukhonza kwezinja, indlela izinja ezazikhonza ngayo. Uyazi nxa kule inyamazana ekwazi ukukhonza yinja, wothi ngingagijimi kakhulu ngiyabuya kukhonoko. Kungani kukhulunywa kuyini impawu zezinja ezenza inja ibe yisibonelo sokukhonza? Yini ekhona enjeni? Into yakuqala ngenja, inja iyalandela. Nxa kule nyamazana eyajayela ukuthi iyalandela ngemva yinja. Yikhuzwa nxa abantu beqala omunye bathi awubani yititi sikabani. Ngenxa yani? Ngoba uyalandela. Lokhu okutshiwo ngulo omkhulu yena ulandela ngemva. Nxa usiya eBhayibhelini usiyafunda kumanani, amanani ngu-14 ivesi ngelika-24, uhlangana loJehova ekhuluma ngenceku yakhe uKhalebi. Uthi yena ngifice omunye umoya kunceku yami uKhalebi. Ngumoya bani? Ungilandele indlela yonke. Okukholisisayo, ibala elithi Khalebi libala lesiHebheru. Nxa usiya kusiHebheru usizwa ubana kutshoni ukuthi Khalebi. uKhalebi kutsho ukuthi inja. Ngakho uJehova nxa ekhuluma ngebizo likaKhalebi uthi enjeni yami, nxa ungakubika kakuhle, enjeni yami ngifice omunye umoya. Ngumoya bani? Ungilandele yonke indlela. Sengilandele. Uyazi lamhlanje abatsha leli bala sebelithethe njalo bathanda ukubana balisebenzise. Nxa besithi lo ngumngane wami bathi ubani yinja yami. Akutshoyo yikuthi kasitshiyani sihamba sindawonye. uJehova uthi ngibone inja yami uKhalebi. Yenzeni? Ingilandele yonke indlela. Inja ziyalandela. Phela nxa uphuma ekhaya uhamba ukuthi uyangaphi inja kayibuzi, ubona ngomsila kuphela ngemva kwakho isigijima, landela ngemva kwakho, ngoba ngumnikazi. Umnikazi iyamlandela. Njalo kithi esintwini ukuthi umuntu alandela inja yakhe yikho vele esikucabangelayo, yikho esikumeleleyo ukuthi inja ihambe ngemva
kukamnikazi. Nxa singakubona landela ngumakiti egangeni siyamangala ukuthi kwenzekeni, nanku umgulukudu. Landela ngumakiti egangeni, landele inkukhu egangeni, uyahamba kule nkukhu ehamba ngemva kwakho, yisimanga. Hambe ngemva kwakho, hambe lenkomo ehamba ngemva kwakho, yisimanga. Idonki ihambe ngemva kwakho, kodwa inja nxa ingemva kwakho yikho kanye esikumeleleyo. Ngakho uJehova uthi yena ngifuna abantu abazangilandela yonke indlela. Yikho munye azahlabele athi nxa siyilandela inkosi ngempela kuzakhanya endleleni yethu. Ukulandela uJehova, kulandela uJehova, uyakwazi lapho uJesu ekhona kulungile. Nakuphi lo Jesu ngingahamba nje. Ngani? Ngoba ngiyamazi, ngiyamlandela. uJehova ufuna abalandeli, abalandeli boqotho, abazalandela ngemva kwakhe, bamlandele uJehova ngoba enguye umholi wabo. Yikho nxa bekhuluma kulebala lesishona elithi lona imha sungata, kutshoni? Kutsho ukuthi yinja ebotshelweyo, yinja ehamba ibotshiwe ngomunye umuntu. Lathi zihlobo kumele sibe yizimha sungata zikaJehova, ezihamba ngemva kukaJehova, ngoba nguye umnikazi wethu, nguye esimlandelayo. Ukuthi abantu bathini akulamsebenzi, siyizinja zikaJehova, sizamlandela, sizamkhonza ngeqiniso lapho eyakhona ngolandela. uJehova ufuna abantu abamlandelayo. Into yesibili ngenja, inja iqotho. Yazi ngiyangizwa abantu bekhuluma into engasoqiniso, uze kuthiwa a dog's smile, qambela inja manga. Inja kayismayili, uyakhanya ukuthi apha ismayili afuna ukuluma la. Actually into ekuphambanisayo yismile yomuntu. Kumele kuthiwe a human smile, ngoba yiyo ekutshela manga. Inja ayiqambi manga. Nxa lingezwani kalizwani, ende kayikhethi umuntu, kayilamsebenzi ukuthi ugqoke isudu kumbe uphethe isikhundla esinganani, ayilamsebenzi lakho inja. Nxa lizondana liyazondana period. Nxa ungowangikhaya iza kugijimela. Nxa kule nyamazana oyaziyo ukuthi nxa ufika ngikhaya iza kuthabela, yinja. Abantu babehlezi kunje kuyaqanda nguJuni, lokuthi bakuhlangabeze nxa usehla ongubaba womuzi, usehla emoteni, bewabona amalayitha, babehlezi ezindlini besotha amahitha besenzani ukuthi bakhudumale, ukuthi baphuma nzima. Kodwa inja ihle kugijimele, igijime ikweqele, ikuphale, uyixotshe, hamba khatshana lokhu, ikweqele, ikwange, izifuna ukukwanga lomlomo. Injalo inja ithabile mani, umsilo phonguthi sokuphela yiyo liyana ithabile ukuthi usefikile umngani wami, usefikile. Nxa ufike egedini ubone seziphala igedi, zeqe zikanjalo phansi zenzani. Injalo inja very genuine. Njalo nxa ikuzonda ingakwazi, ihle iyejama egedini ikumelele ukuthi awungeni la ngeke wangena, ende ayila msebenzi ukuthi unganani. Nxa ngase wakhona, nxa ungabiza uTrump emzini wangakithi, inja zangakithi zingamazi,
ngiyayangeka mina izinja seziphathisane laye ukuthi ngumuntu onganani lapha khona kazila ndaba lakho. Inja injalo very genuine, iyazilikela ukuba lokhu ekwenzayo iyakwenza ngomoya wayo wonke, ngenhliziyo yonke, yenziwa yabanjalo inja. Uthando lwayo genuine, inzondo yayo genuine. Kodwa ebantwini kusweleke into enjalo. Nxa ekhuluma uJehova, ekhuluma ngenceku yakhe uIsaya, ku-Isaiah 29 ivesi lika-13, uthi laba bantu bangikhonza ngendebe zabo kodwa inhliziyo zikhatshana lami, khatshana kakhulu lami, kodwa bayahlabela ngami, bakhulume ngami, kodwa inhliziyo zikhatshana kakhulu lami. Kabantandi abantu laba. uJehova ufuna ingqondo yenja namhlanje, ingqondo eyokwenza izinto zisukela ngaphakathi. Simthande ngoqotho, sithande omakhelwane ngoqotho, sithande abangane ngoqotho, senze esikwenzayo sikwenza ngenhliziyo yethu yonke. Yenziwa yabanjalo inja, ilothando genuine, yenziwa okwenzayo kuphumela ngaphakathi. Okwesithathu ngezinja, inja iyazimisela ukufa isenzela umniniyo, yenziwa yabanjalo inja. Yazi kulento eziningi izindaba ezikhulunywa ngezinja ezenziwa izinja. Nxa sisiyazingela ingulungunda, bayakwazi asebazingela ingulungunda. Ngokunye kuyinyamazana okuyisiphoxo, kubuya kuvula amazinyo kukugijimela nxa uzingela, kudlule kukuthinta, lapho kuthinte khona izigqoko kazisali zibambene lapho okuthinte khona. Njalo kuyasika njengereza, izinyo lakhona liyasika njengereza kugijima. Abazingela abaningi bayakwazi ukuthi nxa bangafica ingulungunda kumele ube seduze kwesihlahla, ukuthi nxa kuthutsha wena ukhwela phezu kwesihlahla. Izinja ke azikwazi ukukhweza phezu kwesihlahla, kumele ziqondane lengulungunda. Kudlula kuhwatsha amathumbu ezinja, ezinye zikubamba, umnikazi athathe ingulungunda abulale ayezidlela yedwa. Izinja ezilimeleyo ziyaphiwa okusaleleyo, imswane lokunye okusaleleyo. Iviki ezayo ziyabuyela futhi ziyezingela. Kazitsho ukuthi ndoda usincitshile iviki eziphelileyo, osiphe khona uhlanganisa isawudo nje phongo uhlale lomsobho wathini. Hayi, izinja ziyazinikela. Ake ngezwa indatshana yithi le okusuka khona abakithi. Kuthiwa ngama-1940s kudala le, kwafika isilwane. Kuthe kufike isilwane esigabeni, sangena esipayeni sadla inkomo. Izilwane zazivele zifika, kodwa bathi bona ezingena ezipayeni sidla inkomo, zazisidla inkomo ezisele egangeni. So nxa sesidla ezibayeni, izakhamizi kwakumele zilwisane lazo. Amadoda ke asesuka ukuthi ayekulwa laso isilwane. Kwathiwa hayi sesabonakala ubani uthe hamba esenkunini, usibonile, ubani uthe hamba kwathini, sibonakele unyawo lwa. Bathi hayi kulungile madoda, asamane siyekulwa.
amadoda atopha imkhonto ahamba esiyadinga isilwane. Kuthiwa isigaba sonke amadoda asukuma esiya khonale. Basuke ekuseni, kuthiwa kuthe ekuseni laphana basifica egcikeni. Bathi nansu yana bephakathi kwezihlahla. Bathi nansu yana. Bathi hayi kulungile, asisondeleni. Amadoda asondela ehamba ndawonye. Kuthiwa babiza izinja zonke ababelazo isigaba bahamba lazo ukuthi bayezingela isilwane. Basondela besikhangela isilwane. Isilwane sajama sama ndawonye sikhangele kibo. Amadoda athi hayi sivele isilwane kumele usikhangele ngamehlo ungakhangele emuva. Asambeni imkhonto yethu siyiphethe, asambeni. Awu aqinisa namadoda. Kuthiwa bathe besondela lezi zinja lazo sukuthi lapha sokunuka igazi lapha zigijima ngani ziyale zingani ziphamisa umsila zisithi ziyaqhanda phansi. Isilwane simi ndawonye. Kuthe kusesenjalo kuthiwa sakhwaza kanye isilwane. Sakhwaza kuthiwa nxa sasikhwaza wawusizwa umhlaba unyikinyeka. Uzwe sengani amahlamvu asekhithika ezihlahleni. Wezwa amadoda kusukuma izinwele. Kuthiwa kuthe kwenzeke njalo sikhwazile. Akula ndoda eyabuze inye ukuthi nxa sekunjeke madoda lina ngabazingeli kwenziwa njani. Amadoda wonke azibona esekade ezihlahleni. Bakhwela phezu kwesihlahla amadoda esethukile. Bathi omunye wabokhokho bami wayelenja yakhe ayithembile. Indoda eyayingumzingeli njalo elesibindi. Wama wabiza inja yakhe. Inja yakhe yayibizwa ngoJefu. Wathi Jeff wayinqolonga. Kuthiwa ezinye izinja okwasekwenzakele amadoda ayesinxa ebaleka ezama ukugada izihlahla lezi zinja zigijima zifaka imsila ngaphakathi lazo zama ukubaleka zingena phakathi kwamadolo abanikazi. Indoda igwenxeke ngenja yayo. Inja kuthiwa sokufaka imsila ngaphakathi. Kuthiwa wayinqolonga inja yakhe. Wathi Jeff wavusa indlebe. Wathi Jeff wakhombela isilwane. Wathi nansuya Jeff asambe. Jeff waqhwanda esilanda isilwane. Eyasazi isilwane singanani. Kalakatha inyamazana. Ibhubesi lesabekayo. Lenja. Inja into encane kakhulu engezake emisane lesilwane. Kodwa bathi nxa wayesekhulumile umzingeli wathi Jeff asambe. Wasuka uJeff esilanda isilwane. Uthe esuka ezinye izinja zafikelwa yisibindi zalandela lo Jeff zasilanda isilwane. Isilwane safikelwa lulaka olwesabekayo. Seza salandana lezinja. Sibamba enye inja siyibambe lapha siyibambe ngenzipho. Dabula amathumbu siphose ngale sadabula ngale enye nje yafika iyabamba la emlenzeni ngapha sisabambele ngapha sadabula leyi ngapha enye sekubambile zeza zizinengi ziluma zikhonkotha. Isilwane sabona ukuthi lapha akulula kangako. Okuyizinto lokho kunengi. Ngiyakubulala yebo kodwa okunye ngibulala okunye ngapha okunye kuyandluma ngemva. Akulula. Sasuka sibaleka. Lakho kuyizinja phezu kwaso landela. Kuthiwa ukuthi sasuka saya ngaphi sasuka sanyamalala lezi zinja zilandelana siya khonale amadoda phezu kwesihlahla.
ubamkhulu wawanqolonga ngendlela engamukelekiyo ngesuku zanamhlanje lezo nsuku kwakukholakala ukuthi hayi indoda engelasibindi ngumama wesifazane. Kuthiwa wawanqolonga amadoda wathi, bomama yehlani, selingehla bomama, sesihambile isilwane, asehleni bomama. Angikhona esehla amadoda ngokuyangeka, makhosikazi, asehleni makhosikazi, sesihambile isilwane. Ehla amadoda, isilwane sabonakala, bathi ngemva kwamasilo ngamabili amathathu sabonakala sifile egangeni khonale. Utsho ukuthi zakuhlangana lezi njakwane zafikisana egangeni khonale, sabonakala sesifile khonale egangeni. Kodwa indaba yokuthi inja iyazidela, nxa ithunywe ngumniniyo inja iyazidela. Uthi yena uJehova nxa ekhuluma kuMateyu 16 verse 24, uthi ayi lo ofuna ukuba umlandeli wami kathathe isiphambano sakhe azidela andilandele. Ukulandela uJehova, ukungena indlela kaJehova yindlela yokuzidela. Nyangizwe into ezijinela namhlanje ezithi nxa ufuna ukunotha landela uJesu, nxa ufuna into zonke zikuhambele kuhle landela uJesu. Yenza nxa ufuna into yonke nje iphonga ukwenzakala kakuhle nje, kuphonga upress ibutton nje kwenzakala, ngena ichurch. Kodwa uJesu uthi lo ofuna ukunilandela kumele azidele, athathe sakhe isiphambano andilandele. Akulula, kunengi esizahlangana lakho, sizathukwa ngegama likaJesu, ngoba abanye bayayisa lindlela. Abanye baza kuhleka nxa uyintombi usala ukwenza okubi okwenziwa ngosowenu. Baza kuhleka abanye, bakunike amabizo amaningi, bethi nangu umama kaDoka, nangu uEllen White, nangu ubani, nangu usister, nangu. Baza kuthethisa. Yikho kanye ukuzidela uJesu akhuluma ngakho. Baza kuhleka ulijaha, bathi hawu nansi ibhare, nangu umfana oleleyo owehlulekayo ukuthi aphile isinamhlanje, uziphatha njengokhulu emncinyane lumfana. Indaba so uyajaha, ulamawala okuba lixhegu, ule demoni lobuxhegu lumfana lo. Hayi bathandekayo, injalo lindlela, indlela yokuzidela, indlela yokulahlekilwa. Baza kuhleka nxa udela ingcebo yakho ukubana ivangeli liye phambili. Baza kuhleka nxa usukuma ukuba uchumayele ngoJesu oza masinyane. Baza kuhleka abanye, baza kuthi hayi yikuthi imetsi zala. Yikho echumayela ngoJesu. Imetsi wayizama yamehlula, yikho echumayela ngoJesu. Isayensi yamehlula, thina esengani sihlakaniphile sikhuluma ngokunye, kodwa hayi lo kakhulume ngakhonokho. Baza kuhleka nxa utshela abanye ngoJesu ozayo masinyane. Kuzaphuma zonke izinto, kodwa wena njengenja kamlimi uzakwenza uJehova kufunayo. Uzaqhubeka ukhonkothela uJehova. Nxa kuyikuthi uJehova ufuna ukhonkothele yena, khonkothela yena, ngoba uphakathi kweguma lakhe. Nxa uphakathi kweguma likaJehova, yiyo ingini, zwakala kalizwakale ilizwi lakho, ukhonkothela inkosi yakho. Khonkotha ngelizwi lakho, khonkotha ngemsebenzi yakho, khonkotha ngempilo yakho. Impilo yakho kayikhonkothe, isimilo sakho kasikhonkothe. Hayi abantu bezwe ukuthi lapha
kulempilo ekhonkothayo. Sidinga ngensuku zalamhlanje amaKristu akhonkothayo, azakhonkotha kuzwakale, bakhonkothe ngendlela abahamba ngayo, bakhonkothe ngendlela abaziphatha ngayo. Sidinga izintombi ezikhonkothayo, ezilesimilo esikhonkothayo, ezizakuzwakala eHarare ukuthi kule ntombi eziphetheyo elesimilo esihle. Izintombi ezizakuzwakala eNew York zizakhonkotha, amajaha azakhonkotha ngezimilo zawo. Kuzwakale kundawo ezehlukeneyo ukuthi kule jaha elesaba uJehova, kulenja kaJehova ephila emagwegwe, kulenja kaJehova esegwabalanda, kulenja kaJehova esenyanganyunyu, kulenja kaJehova esedlakapiya, kulenja kaJehova ekomadlambuzi, kulenja kaJehova ekodakamela, kulenja kaJehova eseboya yombuzi, kulenja kaJehova esejenda, kulenja kaJehova ekosiphepha, kulenja kaJehova esewanki. Kudingeka izimilo ezikhonkothayo. Nxa bekhona abathi Jehova ngizahamba mina, ngizahamba ngiyekhonkotha, sukuma ume ngezinyawo sambe siyekhonkhothela inkosi yethu. Nxa sumile asikhuleke sindawonye. Jehova siyabonga, senze sikukhonze ngomoya langeqiniso, sikulandele yonke indlela. Lanxa Jehova ungasezwakali kakuhle, sicela bana sikuzwe kabili, sikuphilele. Sicela Jehova na usiphe isibindi sokukhonkothela. Abanye besihleka, sicela bana sikhonkothe, izimilo zethu zikhonkothe, inzuzo yethu ikhonkothe, amazwi ethu akhonkothe, abantu bezwe ukuba uJesu usondele. Sithungamelele, siyakhuleka, amen. Jesu ebiza mubano zosebenza amasimu avuthiwe mubano talisungu inkosi iyamemeza nakumvuzo wesihle uphiwo zokusho wathi ngilankosi ngithume umungewele ulwandle uyekubahedeni oyobafika eduze bahlelelene nawe nomungesingelosi nomungasephawule ulanduthando lwenkosi uthi yavela bonke uma ungebe umlindi odongele Ziyoni usho